kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak ije munisipyo italakay. Anya taramida mi di munisipyo, Albina bakit? Adda ka no pirmaan mi. Pirmaan niyo. Paritan niya ka naman. Adda ayuda nga iwaras da. Kat addanagan ko lakay. Manan? Siyempre sayang dayjay no saan ta makaawat. Si kakit di mo. Anya nga ayuda ti itid daya. Yero kan plywood kanumot lakay. Anya? Anuam ti yero kan plywood? Nagadulakit din asal sa ludsudom si Kamarlon. Di ka pa'y agyaman no karaman ta kadagiti makaawat. Libre ko naman, di mo pa'y kayat. At na nagiti deserving ang makaawat. Bakit? Nututuusan kat santa matakasapulan ti yero kan plywood? Ay, agtala ka man sika. Sayang dayjay. Lumabasak, Nana Luisa. Ay, nawaw. Nagmayat man ti isem mo, Albina. Tadda manen maawat mi, Nana. Maawat yu nga? Anya kumapay. Ayuda manen Nay, adda ayamat. Adamot, Nana. Adda iwaras ti munisipyo ayero kan plywood. Nay, jak amo nga adagayam kasta. Awan nang ibaga kada kayo, ayan, Nana. Awam mad nakong. Nawanen Naladaw matlaangan no bilang, Nana. Nakapili mo't ti munisipyo. Di ba lilatan Tinapatag, adda ka barangayan tayo ang makaawat. Adda kami, Nana. Urayin nyo laangan no adda manen ti sumaruno. Wen ano adda pay. Agpatuloy ka kitdeng tapno di ka mataktak balasang kaw. Adamat kayam inwaras ti munisipyo ayero kan plywood. Banjay anak kaw. Adamo nga mintatang. Apay nga yakas jay. Ti anya, Apay nga awan mo't naawat tayo akas jay. addamoten balay tayo tatang. Saan tayo akasapulan ti yero kan plywood? Ay, sayang na jay. Mausar ko matapno matarimaan ti sigod ang kusina tayo. Anya nga ron ti maaramidan tayo no saan tayo akaraman kadagiti makaawat tatang. Saan tayo mat makareklamo, takas na kunak itayan at damot balay tayo. Diyan dumaan na kaawat at damot balaydan. Asino tatang? Kat nung nagaduda, di mo nakita aya. Nakakidom siguro tinagpili tatang. Sino mo't kit niya at nagpili. Sa ortikas niya nga inaramid na. Ay natatang, mairwam tayo unta kanayon mat akasta. Saan tayon anam namaan day tanga ayuda, taalanganan matla ang makaawat tayo. Adda naawat yu ayero kan plywood nakong. Awan, nana. Nay, kunaklakit din no nakaawat kayo mat. Uray da kami, awan mat laang. No siyak, saan akon amang namnama iti day tanga ayuda, nana. Sa bagay pilpil yun damat nga raw tik ikanda. Tijak pa'y maawatan. Adda dagiti nakaawat nga addamot balay na. Isumo la ang timang mangeg ko nga istorya, nana. Kasano nga taan na pasamak ti kasjay. Nagulbud da siguro iji munisipyo, Wano saan, ang mga nuam-amuda tay agtrab-trabaho ijay. Hay, nagluko mo't tayo dagita akalugaran tayaw. Amuyo mo't, nana, numay papan iti ayuda. Adda dagiti kabarangayan tayo agam road. Anya ti ko namban siya. Nag-resign ka. Wan tatang, Ay nawaw. Apay nag-resign ka. nagado nga issue da tatang. Diyak kayat ti mapapabasol. Apay,
Ada ka di parikaw? Adda ka numapukpukaw a kwarta. Anya? Tiyak amo ka dagiti boss ko, tatang. Iso an nasaysaya atan ti agresign ngam ti mairaman iti kalukwanda. Amangan no ada mapabasol ka. Basta siya, nadalos ti konsensyak, tatang. Awan kinupkupit ko a kwarta ijay. Uray piso, awan apulos, tatang. Amok na ita, anak ko. Amok, asaan mo amaramid ti kasjay? Madanagan naklaeng, parakin ka. Pagtrabahwam ngayon ita. Mangkita akto iti sabali a pagaplayak, tatang. Adu makki di ti hiring iti sentro. Agaplayak inton bigat mutlaeng. Naita lang, ano, perjinda ka nagiti sigo na busmaw. Uray anya pa'y tiyar aramiden da. Awan mo laang ebidensyada, tatang. Nag-resign ka numot gayam ni Vanji. Wan ka nung arod lakay. Iso matlagaya man nakitak iti sentro iti kalman. Mabutang lakit di dayjay. Iso ang nag-resign adagos. Anya kumamot ti pagbot nga na ngay no bilang lang. Mabutang taamangan no agpayso nga adda kinupit na akwarta. Ay, mangrugi ka man ako na kung bakit. Panunutam ngamin anaing bag Amangan no na eraman laeng. Uhu, agpayso lakit di nga adda kinupit na lakay. Tano inosente. Awan ko mati makagapo tapno agresign iti trabaho na. Awan ko mati pagbutngan na. Change topic man langan. Na, kaslay sakit mo day a babae Saan mo't? Madanagan na klaeng. Tama nga nun niya manon ti pagturungan da ito asaritaan. Nasayat mo't na nagawid ka, Alvina bakag. Adda ka di parikaw lakay. Ayang tiyero kan plywood ngayon to ti munisipyo. Dayjay ka day. Nang ipanamaya. Awanan na. Ay nawaw. Apay nga awanan. Imay inala damari Estela itay lakay. Naay. Apay nga inalada. Inlako kadakwada. Anya. Agpampanunot ka kade. Iso nga rod nga inlakok tagpampanunot Aha. Adto'y tibingay mo. Tapno di mo ko na. Huh? Saan? Saan ko nga awatan da ita kwarta? No di mo kaya di saan laeng. Kukwaklatan Inlakom kit din tintad na nga ayudakin ka. Di ka kade mabaen. Kasla ni Van Jijay nakita ka naggapo dito'y ana na Luisa. Iso nga agpayso. Apay akas jay tibado na. Papanan na kano day jay. Adda trabaho na ita, balasang ko. No kasta. Naka-apply mat gaya man. Wan, agtrabaho iti may sa grocery store ije sintro. Naimbag man ta dapay laeng nangawat kan kuana kalpasan ti naramid na. Inaramid na. Ne, anya ti kayat mo asawan? Adda kanumot kinupit na akwarta nana. Ay na, saan kanumot nga agpayso dayta? Day tamat ti mangmangag ko asayang gusag nana. Kan may isa, no inosente day di avanje. Apay nga rod nag-resign. Siyempre, ag-resign taadumot ng ti isyo. Day tangarod kat nana. Imbes asangun na, nag-resign ki din. Sigurado nga adda kayat asawon ti naramid na nana. Guilty lakit di day di a babae. Ay nawaw. Anya ti basol ko kang kaaya, Albina. Ay nawaw, basol mo't nga bagbagam. Apay asang kaistoryanak. Ti may papan ka di iti panag-resign mo? Tapno ammom, awan ti kinupit ko a kwarta ijay. Nagpaiso ti bagbagam. Nagpaiso nga awan kinupit mo. Apay nga rod nag-resign ka iti trabahom. Da magkukot sa bali ti pagtrab-trabahwam itan. Kat, anya ko matibibiyang mo nung maipapan iti day taabanag. Ay na, may salaang ti kayat asawon day tamare. Guilty ka. Naa, saan man asyak ti pagsasawam iti kasta? Apay, mabain ka kaday, taam nga agpaiso ti ibagbagak, Saan asyak ti kalkalabanam kunak tumad? Ne. Di nakbot-bot nga nakasta, ibagbagak lang ti agpaiso umare. Talaga ka di adi kagsardang. Ay naagkalma ka kadilang. Agungit ka man ngamina na dagos. Saan asyak ti kalkalabanam? Ta siguraduak adi mo magustuhan ti aramidak na maumaakang ka.
Apay akas tatikawas mo, anak ko. Mapanak ije munisipyo ita, tatang. Apay iji munisipyo. Adala mapan ko i-report. Ay nawaw. Ada i-report mo kunam. Asino may? Dayjeng Albina Di nakmatan sardangan dayjeng babae. Pakibiyangan na ti panag-resign ko, awan matam muna. Para makita ano saan pa'y nga agsardang no isumat ti i-report ko ije munisipyo. Ada basol na ay ata apay nga i-report mo. Inla ko na ti yero kan plywood nga inwaras ti munisipyo, tatang. Anya, apay nga inlako na. Jak amo kang kwa na tatang. Mabalin ang mailako dayjay. Aya, Isu nga rod nga i-report ko, tabawal. Makita man no pagpatinggan ti kinaturad na. kumusta ngay? Nakasaritam, nagitimasaknan? Wen, tatang. Okay, anyat imbagada. Adda kanugayam monitoring da, tatang. Mamonitor mo laang dagiti nakaawat iti yero kan plywood. Ay kat nasayat, ano kasta? Ang amo ka din ni Albina, ti may papaniti dayta. Dayta ti jak ammo, tatang. Wano, saan ang nagdengag? Nagturod mo't anang ilako iti naawat na. Saan ko mga i-report? Ngamay na. Maasarak ngamin iti kasdi nga ugalyen na. Kas nako namitay kat ada monitoring. Kaya't asawon dayta. Oray saan mo nga i-report? Maamuan lat tadagiti masaknan no anya ti naramid na. Asino dagiti bisita ti kaaruba tayo, Marlon, lakay? Empleyado ka no ti munisipyo. Ay nawaw. Anya ti aramidan da. Adda manen ayuda. Ag-monitor da ka no. Monitor iti anya. I-monitor da ti yero kan plywood waras da ka na kayo. Anya? Kaya't na kano ang makita no inaramat yung mutlangan na saya at tintada. No kasta nga rod, si kapay laang ti sumango kadakwada lakay. Ay nawaw, apay asyak ti sumango. Si kalatan na. Anya nga rod ti bagak kadakwada. Kat awan matan ti yero kan plywood ditoy. Parikot mo raytan sino nga minti nang ibaga nga ilakom? Pangaasim alakay, si kapay laang ti sumango kadakwada. Saan man asyak ti ipasubom? Sika ti sumango, tas sika ti agpalawag kadakwada. Ay, mabusurak launay iti dayja avanji, nana. Apay ni Banjay. Wen ata imbes a makalusutak kadagiti taga-munisipyo a nag-monitor itay. Saanen tanapan gayam nag-report ijay munisipyo. Nay, jak ammo ti may papan iti day taabanag In-report na nga inlakok ti yero ken plywood, nana. Ay nawaw, asino mat ngamen tinangibagaken ka nga ilakaw. Awan tumot ngamin pa kausaran na, nana. Ay sos, agar aramid ka mat. Sayang no maiduldulin laeng ijay balay. Inikanda kayo iti ayuda tapno aramaten yaw. Saan atapno ilako yaw? Kay bagbagak laeng nga awan tangusaran, may nana. Kat, apay ngamen anangala ka pay laeng no saan yung matgayam akasapulan. Kasano dayta? May sublim dagiti yero kan plywood anapan mo inlakaw? Ay, jak amula kay. No saan mo may subli? Bayada mo na. Apay nga men. Pangalaak mo't ngay iti pagbayad ko. Ay kat makaamu kamutan Saan ko naparikot dayta? Kasaritak laangan ni Mari Estela ta isublida. Kasano na inusarda mo tayo? Saan pa'y siguro lakay? Dayta tiganabon ti rupat kwarta. Imbes nga awan pagparikotam. Diyak mo't amo nga ag-monitor dagayam. Kan makalusutak kumano saan nag-report da di avanci. Bimales lakit di kan ka. Pakibibiyangam tumot ngamin ti pa nag-resign na. Oh, anya nga ita. Ay nano, awan maitulong mo. Aguli magkalatan, Marlon. Nagadua sa kat isumot la adinak matulungan iti parikot ko. Anya nga tati resulta ti monitoring, nana. Adaw dagiti mangisubli iti naawat da. May saditan ni Albina. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Deserve na, nana. Talaga akagurayo ti tunggal maysa. No saan ko maakas jeti inaramid na kanya, saan ko kumamat nga ilaglag, ngam natangsit mat ngamin, nana. Quits kami itan. Kasta nga rod tinaybaga na kanyak. Nakalusot kumakanaw no saan ka nag-report. Naasarak mo ngamin iti kasdi pa nagsasauna kanyak, nana.
Saan ka matkit di ang mababalaw, taamok ti ugali ni Albina? Husto laang kit di ti inaramid mo. Tapno adda pagnakman na, kan pagadalan mo't lang ti dadduma akaskin kwa na. Pangalaan na nga iti sukat na no bilang. Jak amo tatang. Isumot tan parikot ita. Makapakonsensya. Ngam no malaglagip ko ti inaramid na kanya. Talaga masurunak kang kwa na tatang. Pagadahanan na mutin at ikasta na pasamak kin kwa na. Saan tayo napagsaritaan ti maipapan kang kwa na tatang? Makaamumutan ang amang sulbar iti parikot na. Agsagana kay kidi ta masapa tayo ita. Nala, mangantang aruday na nakaw. Naluton ti sidaan aya. Itay pa'y Mangantay nga rudan. Narigat ti maladaw. Ang mga no at idugmanan ti pila iti ospital. Anya ngay, nakasaritam ni Estela. Wan, ngam awan ka numeten. Saan dan ang maisubli ta inusardan? Naitakit din. Ay, parikot ko itano pangalaak nga ta iti isukat ko. Ay kat gumatang ka Wanusan, bayadam natan. Nanginamat nga rod ijay sentrong. Lugi ak manulaang mo ti panangilako kadagi jay. Ano sam tasikamat ngamin tinagaramid iti kalukwan. Ay na, parikot la akanayo nun ti sumangsangbay. Ano sam, tabunga mo't dahi iti kalukwam kunakmanen. Ay, makapabagtit ti kastoy. Di ka nga minagpampanunot. Isore ta. Parikutan ti sumangsangbay. Makamuka mo't amang sulbar di ta parikot mo. Di nakdisturbuan ta ginanaakpay. Nangan kan. Nalpasain, mangan kamot ten no mabising ka. Adamot naluto asida. Anya, talaga nga awan bibiyang mo kanya ka. Kasano, kat awan mo't dengdenggam asaw. Agsarita taman, Vanji. Maipapanitian niya. Naragsak kan iti inaramid mo, Awan amok abasol ko kang ka Oho, di ka man agindi di ammo dita. Amok asi ka tinangi-report kanya. Wen, no maipapan iti plywood kanyero nga inlakom. Siyak nga agpaiso tinang i-report kang ka. Saan ko nga ilibak dayta? Ha, managapal a babae. Di mat imbaga kang ka, asaan asyak ti kalkalabanam? Kan maysa, apay nga agsakit tinakam mo, kat quits tamatan? Ay, talaga nga awanan ka itibain. Kat uray si kamat, napan mo inlako ti ayuda na awat mo. Agraman biyak ko, pakibiyangam pay. Anya ko matibibiyang mo iti ayudaan na awat ko no bilang. FYI, for your information, saan amabalin nga ilakom dagijay? Rupat kwarta ka mo ngamin amay sa, ngam no agsasao ka, apo, kunamlan asino ka akadalusan. Anyat imbagam, ulitam man. Be grateful ngamin ano adda maawat mo. Kan saan atibiyag ko ti pakibibiyangam. Tano kasta ti aramid mo, mapilitan ak amang ibutaktak iti kalukwam. Apay ti kunam, agul uli makaklaang. Anya? Agawid kakit din, tasulbaram ti parikot mo. Saan asyak ti umay mo disturbuan ditoy? Ay, nawaw! Di mo pakibiyangan ti biyag ti sabali a tao. Agaramit kakit di iti nasayaat, tapno mapasayaat mo mat ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.